केंद्र सरकारान कर्मचारी प्रोविडंट फंडावेले जूर देंवयल्ल्यान कामगार संघटनांनी बुधवारा पणजे पीएफ कार्यालया मुखार धरणे धरले। 2012 वर्साच्या अर्थसंकल्पात ईपीएफावेले जूर 1.25% देऊन 9.50% वेल्यान 8.25%चेर हाडला। तांणी गोयच्या आनी केंद्रीय पीएफ कार्यालयाक निवेदन भेटयलें। प्रोविडंट फंडावेले जूर 12% करचे म्हूण संघटना मागतात। प्रोविडंट फंडाचो इंट्रेस्ट जो आसा तो आर्बिट्रली बजेटांतल्यान 9.5% वेल्यान 8.25% आयला। आनी तुमी जाणात की कामगारांक एकूच सेविंग आसा ते प्रोविडंट फंड। जेन्ना बँको आनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन 12% 11% व्याज दिता तेन्ना खंयचोच मोरल सरकाराक ना की कामगारांच्या प्रोविडंट फंडा सेविंगाचेर 8.25% इंट्रेस्ट दिवपाक। तुमी जाणात ते लोन जर काडले इवन हावजींग लोनाचेर रिजर्व बँक बाकीच्यो बँको 1% इंट्रेस्ट वाडयतात। अंडर दॅट सिच्युएशन आमी आज हांगा मेमोरंडम दिला प्रोविडंट फंड कमिशनराक which is and demanded that he should forward it to the Central Prudent Fund Committee and other central authorities that even in the working class in Goa demand that the restoration should be there back to 12%. तुम्ही जाणात की आज हिंदुस्तान भर सोमार दीस एक एजिटेशन जाला ज्या जाग्याचेर ऑल वर्कर्स आर डिमांडिंग द प्रोविडंट फंड इंट्रेस्ट रिस्टोरेशन टू 12%. सो आमकां हो डिमांड घेवन आमी आज हांगा आयल्यात पणजे शहरात प्रतिनिधीक रूपान आनी आमी तो प्रोविडंट फंडाचो डिमांड ह्या ऑफिसा मुखार सबमीट केला आनी आमकां गॅरंटी आसा की सरकाराक हेजेर ठोस उपाय कितें घेवचे पडटले कित्याक वर्किंग क्लास एंटायर कंट्री हेजेर एजिटेशन करता। सोमार दीस हिंदुस्तान भर कामगारांनी रस्त्यार येवन आपलो उठाव केला। आमी गोंयांत 2 दीस लेट दवरले आनी आज आमी आमचे मेमोरंडम घेवन पणजे शहरात आयल्या प्रतिनिधीक रूपान आनी आमी वी आर शुअर दॅट गव्हर्नमेंट विल हॅव टू मीट दीस डिमांड। नव्या दमाचे देशी खेळगडे तयार करपाची मोख सेजा फुटबॉल अकादमीन दवरल्या अशें तांचो व्यवस्थापकीय संचालक पीके मुखर्जीन स्पश्ट केलां। आय लीग सर्तीक पात्र जावचे म्हणून फॉरेन खेळगडे घेवचे ना अशें ताणें सांगलें। थळावे खेळगडे घेवनूच खेळटले आनी जर आय लीगात पात्र जाले जाल्यार उमेदूच जातली अशें मुखर्जी म्हणटा। कोच विल्फ्रेड चुकवुमाचो पूत चिकोडी सेजाक खेळटा पूण ताका अकादमी कांयच फारीक करिना अशें मुखर्जीन सांगलें। We have started with the idea of nurturing the Goan football. When Junior Academy started in 1999, 98 we had stopped our Sesa's that sports club, and we didn't want to reduce our expenditure, our commitment expenditure on football, and we thought that that is a better way. This money serves the purpose, and from that we are increasing our commitment again and again continuously. Basically to support the same cause of supply chain of football, to support the cause of football. I am only telling that in the process I will play tournaments because tournament is the one of the part of my football development. Unless you play tournament, there is no point in keeping the boys inside the academies, right? And when you play tournament, your motive has to be winning the tournament. You cannot have the I am going there just to show our body like that. So winning the tournament will definitely make me happy, and through this process if I go to a league, whatever league you call it, so that I-League or professional league you have already gone, that's fine. So for the players are concerned, I do not believe that we need to go, I personally and my management today do not believe that we need to go for hiring the players only for winning the tournament. I have initially clarified that somebody can say that yes, one foreigner is playing, but he happens to be a foreigner, no doubt of it, strictly within inverted comma. But you have to see that we have not hired him for winning the tournament. He was in our junior academy, and this fellow is extraordinarily talented, what we feel. So we have put him into along with the boys of senior academy, and he is playing. Till today, we have not paid him a single penny. We have not paid a single penny. And why he is there? Because his father happens to be Clifford, who is also associated with this. So his family logistics rather tying up that okay, his son used to go to previously Don Bosco, now he is going to from Sesa Football Academy. He used to stay there. From there, he used to go to his school. So this logistics tie up. We have not gone all out to hire a foreigner as such like that. सांताक्रूज जाल्ल्या राज्य पावंड्यावेल्या बॉडी बिल्डिंग सर्तीत म्हापशेचो महेश कवळेकार वस्ताद थारलो। पॉवरफिट जिमाच्या महेशान 70 किलो गटात वस्तादपण जोडलें। तशेंच ताका चॅम्पियन ऑफ चॅम्पियन्स हे टायटली फावो जालें। महेश आतां राष्ट्रीय सर्तीत गोंयचें प्रतिनिधित्व करतलो। पळयात सर्तीची कांय खिणचित्रां।
तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. पर्यटन आनी पर्यावरण मंत्री माथानी साल्ढाणा संवसाराक अंतरले. माथानी साल्ढाणा सारक्या प्रामाणीक राजकारण्याक आर्गां ओंपत हें खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.